Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru ibabaje cyane itugezeho kuri uyu munsi no ku musaza w'imyaka 31 yateye inda umwana w'umukobwa w'imyaka 11 ababyeyi be bagafata umwanzuro ukomeye cyane. Subscribe Imana ibahe umugisha. Umukobwa w'imyaka 11 yatewe inda n'umusaza w'imyaka 61 muri Bolivia birakaza cyane ubuyobozi bashaka uko bahana uyu mugizi wa nabi. Uru rubanza ruri muziri kuvugwa cyane mu makuru muri Bolivia. Uru rubanza rwamumaye cyane kubera imyaka umukobwa afite. Uyu mukobwa w'imyaka 11 wasambanyijwe ku ngufu n'umubyeyi wa se muri Batisimu. Uru rubanza ruri kubera mu mujyi wa Yapachini hafi ya Santa Cruz muri Bolivia. Umukobwa afashwe ku ngufu aratwite nubwo akiri muto cyane. Gitangaje ababyeyi batangaje ko batazemera gukuramo inda y'uyu mwana. Ubwa mbere umuryango wari ufite ubushake bwo kubikora ariko uhindura ibitekerezo muri weekend ishize. Bavuze ko babitewe no kwizera kwabo kwa Gikristo kwamagana ibyo gukuramo inda. Uhagarariye uyu muryango Ana Paula Garcia yatangarije ikinyamakuru EFE ko uyu mukobwa yabwiye umwe muri babyara be ko yumva ibintu bidasanzwe mu nda ye, ariko ikibazo cyahise gikura. Abayobozi bahise binjira muri iki kirego. Uhagarariye abagore muri Bolivia yagize ati ntabwo ashaka kuba umubyeyi, ibyakorewe uriya mwana ni icyaha. Uyu musaza wasambanyije uyu mwana atawe muri yombi kandi ari muri gereza ya Montero. Inzego z'ubuzima kandi ziri kwita kuri uyu mukobwa kandi zemeza ko inda ye imeze neza. Birababaje cyane umusaza gufata ni nkaho ari umwuzukuru we. Ni ibintu bibabaje cyane. Twakibaza ngo aba yatewe n'iki kintu kiba cyamuteye gukora aya mahano. Ni ukuri ni ibintu bibabaje biteye ubwo bitari bikwiye kuba. Ni ukuri Imana niyo ikwiye kuza igakura ibi bintu bisa nko guta ubwenge mu bantu. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukana like na subscribe batarabikora. Turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.